ठाउँ छिगो नीति पवित्र रे ढीखा छेरासा ठुको पवित्र ठा थेर बादी भन्ती गुरमापी दहा संस्कार यागो दीप अलनापो भगन पुट्टे बिराज मान्छे जम बिजाको ठुको दीप खा ठोठा छिगो ठा खा छि अग्रज भन्ती गुरमापी थन्हे दहा संस्कार यागो ठा ठो ढाके उगु इया सरकारले ब्याटागो छिगलाई सुविधाजनक ठा खा ओजको मुखो ठुको ठा निते छिगु ठा खडका अदालत नापन निर्णय जसंगदो छिगु देगो सु व्यक्तियो मखो प्रवचित व्यक्ति पे दाह संस्कार यागु निते ठो छौ छिगु निते ब्याटागो पवित्र ठा खा ठोला जुल नापानी सिया आ ठौया इलेवया ठौया दिने छिसं ठुको ठासे बुद्ध पूजा यावैछना छासा ठुको पवित्र ठासे लच्छी सका या बेटो ये महिना 20 गते बुद्ध पूजा या सुरेन्द्र रौखा ठु सुरु गर्न जोगु ढासा ठुको ठाइ त हानसका बचे या मला ढका वाचाका संघ संस्थान थानिया नगरपालिका 15 नम्बर वडा अध्यक्ष सहित वडा कार्यालय सदस्य पि अले भन्ती गुडमा पि अले अठी संघ संस्थान पि उपास पि जाना वंगु नापै वर्षया निसी ठुगु पूजा ठन सुरिनौ ठु पूजा सुरजुगु ठाउन 20 पटक जुला हरेक महिना 20 गते सुठे 60 बुद्ध पूजा याना ध्यानेना परित्राणेना पाठेना प्रवचनेना इलङ इले ठी भन्ते गुरमा पि बिजायु खठन गब्ले लामा गुरपि बिजाय गब्ले गुरजुपिना बिजा अथे ठाउँ वया जिमे वैचना ठुगु ठासे छिसा जिगु ठाका ढागु ए अग्रज पिने योगदान प्राप्त जसंग ठोठा तने मजु नने मजु लो मंके मजु यदि छिसन ठुकी त थम वास्तवमय सासा मेमे पिसन जो ठाडका पलाटा वै इमसंग काई थसि जोगु इले दिपा छि सन्तति छि सन्तान पिसन लिपाइ पि मस्टेस जिमे अग्जे पिला मूर्खयका थय महत्वपूर्ण ठाय त वास्तवमा से कपमिल हाटे तया बिलाका ढाई उल जग मखो गुठा छिसा छि अग्रज पिण्ड दाउ खसा महाप्रज्ञा गुरिता दाह संस्कारिना मिटै जम नेता गणेशमान सिंह मिटै संग या 48 अहिले उल जग मखो थन्नाप महापर्टान जिया प्रवचन जसंग पत्रिका धर्मकी पत्रिका प्यावे छौ हेडो उलजक मखो ठोठा छिउ खा खरका ठौसिया यकु डन हापाए धम्माबुटी गुडमान लच्छी यंकन थना भजनेना छिगु ठाए छिसा त छिसा छिगु यनका माडका पला यहाँका बिजाको उपासका पिसन गालेन बिजाको यकु प्रमाण त किए ठेली ढसा जे खलाजी अनाग संगे चिरका मुखा अति शान्तबी जिसन चामुटी स्ट्रीट सडकट बिहार डेका चौई गुजुली थाम फुगु छु योगदान वीरका इच्छा ठोठायट छिगुठा यनकाको विशाल वडालिसी ग्वालिकया संघ संस्थानलिसी ग्वालिकया उपासक बिन ग्वालिकया साहित्यकार व्यक्ति पनि बुद्धिजीवी पनि शिक्षक ग्वालिका से जिसन डाउई ख उल्जक नामको पिछु महासंघ इतना जानकारी दिया अनागर संगठन जानकारी बिया जी ठो सुरक्षाई लागि जीवैचना ढका तमाबटी गुरमान आशीर्वाद बिया जेट कया हुस ठो यागु छि कर्तव्य खटै जेट अथे धर्ममूर्ति भन्ते न कया मा ख या जिमसम फु गाल पिट जेट तै आधार जीवैचना जेट उल्जक मखो चिकपि सक्कस्यु गालीमा सक्कस्या भिजीमा सक्स्या जेजीमा भवतु सब मंगलम ठुगु महिना 20 गते न्याप्ने दो जिगो बुट पूजा सकलिन छासा दीप या क्वेचना बुट पूजा यागु दीप या क्वेचना 5 मिनट सा ध्यान यागु तथे पवित्र खडका ट्याका चना हनस कथया सक्स्या भेजिना